Would you like to learn English on the go? Саламатсызбы? Англис тилин жолдо баратып үйрөнгүңүз келеби? Meet your one and only WhatsApp course by Channel English. Чет тил English командасынан Кыргызстанда жалгыз болгон WhatsApp курсу менен таанышыңыз. We teach American accent and general English over WhatsApp. Америка акцентин жана жалпы англис тилин WhatsApp аркылуу үйрөтөбүз. How does it work? Бул кантип иштейт? We add you to the WhatsApp group and send you video lessons, audio, and homework 5 days a week. Biz sizdi WhatsApp группага кошуп, видео сабактарды, аудиолорду жана тапшырмаларды жумасына 5 күн жөнөтүп турабыз. You can watch the lessons whenever you want, wherever you want, and as many times as you want. Сабактарды каалаган жерде, каалаган убакта, каалаганча кайталап көрө бересиз. You don't have to spend time commuting to and from the courses. You can literally be anywhere in the world. Курска барып келип, убакыт коротпойсуз. Дүйнөнүн кайсы бурчунан болбосун окуй бересиз. Our trainers have lived and studied in USA and have been teaching English and American accent for over a decade and know exactly what they're doing. Биздин тренерлер АКШда жашап жана окуп, 10 жылдан ашуун англис тилин жана Америка акцентин үйрөтүп келишет, жана өзүнүн жумушун так билишет. If you speak English, the world is right in front of you. Англис тилин билсеңиз, дүйнө алаканыңызда.